kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagkana sa nabiyag, Rudy. Siyak man ang tinakita yung nanan. Pangasiyaw, tadidak man ang umay sermonan. Kasano adi ka sermonan? Kat adda ka manan dito'y anak ka si Kawel, Don Rudy. Ay nawaw, nagmayata na denggan. Don Rudy ko naman. Maminsan man pa nanang. Apa yung kistong kayo nga eh. Eng kakatulungan di asawam nga agdalos iti parangan yaw. Saan aday ta nakasikkawil ka dita kasla dababaw na Masadutak na nagpudot. Diyak kaya ting umisit. Ay nawaw, anwam tinapudaw ako del no awan mo't isa ang mau aber. Kasanon tulangan ti biagyaw inton addanton anak yo kini Eden. Anyan to nga iti kananda root. Ninanang mo't apay kalden amangan ti root. Dayta ka nga raw. Ti kayat ko asawan. Anyan tungay ti kananda no di ka matagtrabaho ita. Apay, di ka makagets, Rudy. Pag-asa man, agdaman mo't baro alugan yan manang tina. Wuna, imbaglaang apang arkila. Isupay ang mainayon iti income may kanimanong mo. Ay nawaw, sana all. Agsapul kamat ngaminan iti panggadam, iti kasta, agsweldo kamat iti binulan. Agurnong ka, tapno makagatang kamat iti lugan mo. Imbaglaang nga ibiyahem. Dakdakkel ti kita ngam iti tricycle nga iman manehom ita. Awan mo't nga rod masapula ka trabaho. Sa anak mo ta, qualified ka lang iti birbirukan da requirements. Ay kat di ka ngamin maawanan iti namnama aading ko. Kunada nga rudan, try until you succeed. Di ko namkit di akat, try until you die. Ay nawaw, puro kamat ngamin negative ading ko. Dapat, always think positive. Naglaka kamat ngamin ang maupay. Talaga ang awan aasin swam no kastalaang Rudy. Naimbag ka pa yung Mang Robert? Anya manan ayati ibagbagam litaan na imbag, si Rudy. Una ta, nagado tilugan mo. Nagdakkel ti balay mo. Malaksit iti dayta, nagado pa iti negosyom. Sigurado nga do mati kwartam, kisa kunak na imbag ka pa. Ay kitwil at nagagita ngagtrabaho. Amok ti aginot, isa nakaurnungak. Noan niya ti addakan niya kita, gapuday ta iti panagsalukag ko. Sana all, Mang Robert, kukwaklattam ti mapapal. Ngamin, awan mo't mabalbalin kaw. Nanumuak lang ngamin na tao. Amom, Brody, baring-rigat kami matidi. May saklang mo't na ordinaryo at tao. Ang kunak iti panunot ko, jak ipanubos sa lumakayak akastilan ti biyag ko. Iso nagtrabaho ak, aging gaan nakaurnungak. Nang rugi ak lang mo't kat iti basita negosyo, aging gaan makal. Isuro nakmanmat, Mang Robert. Isurom ti sekreto. Adamot lang ka adumiskarte. Tano awan ti diskarte. Awan ba't lang serbina, Rudy.
asan na ay mo, Rudy? Saan amakali gapo iti kinaunag na? Ha? Wan nga rod bakit? Naunag ka talaga. Apay, anyamanan ay ati sen na ayam, Rudy. Kita am to'y post ni Pari Dante. Madam ang ipapaarabin na tibalay da. Dapat insando na kan bayaw lari at dada ije Hong Kong. Nagturda nga agasawa. Ay nawaw, sana all. Ay kat ko kamlatan ati umapapal, tadi kamat agsapol iti panggadam. Mangnamnama kamat latan, iti mabirbiro ka magpaspasada iti tricycle. Manumit lang ngay dayta. Kurang tay akanin ta. Ay, wan nga rod Makaumamat ti kasto abiyag. Ay nawaw, aggagat ka ngamin arudi. Anya pala nga klase ti panaggagat ay ti kasapulam bakit? Naggagatak mutan ti kunak. Ay nawaw, no nagagat ka, saan ka kumaama bakante dito'y balay? No kastang awan biyahem, agbiro ka iti mabalin mong aramidan. Saan aday talaang agililad, ag Facebook, kan ag siksik kawilchar aramidam. Makapasadot mo't nga rod bakit? Tay kumamot kwarta ti mang sapol kada tao. Saan ada tao akan nayon tagsapsapol iti kwarta? Ay nawaw, hoy Rudy, awan ti isi manian niya. No day ta kumapanagtugtugaw kan panagar-arapaap mo dita kat napan ka nagtrabaho, dinasaysaya at kuma, tadapay kwartam, Rudy. Nanang? Apay, Rudy, anya ti masapul mau. Kwa, umaya ko bumulod iti kwartayaw nanang. Manaw ti buludam. Uray 300,000 ko Ay nawaw, dinakman paglulukwan na kasta, Rudy. Saan ka mang lukloko nanang? Pudno ti ibagbagag. Amo maya nga dakasta kadakkel a kwartami kinitatang mau. Ha? Ay, kimpadas ko lang ba't ananang? Nungay adda. Ha? Awan kwartami akasta. Kunak ano gasot lang ti balor ti bulbuludam. Iso adi na magkunumanaw. Saan tarin ni remote gayam? Apay, pangan-anwam ayay ti kasta kadakkel agatad. Pang negosyo nanang. Anya kumangay a negosyo dayta. Pang down ko kumay ti van. Van? O nanang. Mga alak iti van tay so ti ibiyahek. Dakdakkel ngamin ti kita no iso ti maneho. Nang rona no arkila. Ay katagurnong kapaya iti kwartam apang down mau. Awan namat nga rod maururnong nanang. Utang atap no mabibiit. Aday ta ka manon, Rudy. Di kan tumo ngamin agkagag. Di kayat mo kat jay panglakaan amin. Ha? Awan ano kasta? Lugi negosyaw. Ay nawaw, nangalaam ngay iti kwarta a pinagdown mo tapno makaala ka iti van, Rudy. Inutang ko, bakit? Anya? Uy, di ka madanagan. Tasyak ni mang bayad iti dayjay. Sana sika. Ay katrumbang nalaang asika tasika ka nga rod timutang. Iso nga rod ti kunak, bakit? Masapol nga agdubli kayod ka Ngam dubli-dubli mo ti utang mo. Hulugam sapay mo day taavan iti binulan. Uwan bakit? 25,000 ti binulan ahulog na. Ay nawang, pangalaam ngay iti kastagatad, Rudy. Ay katagbiyahe aka. Ipaarkilak tapno kumita. Manumot lang nga dita 25,000. Nalaka lang nga mabirukan na ita bakit? Basta nagagit ka nga agbiyahe. Ay kat gagatam nga rod alakay. Masapol nga awan oras asayangam. Uwan ka di bakit? Danag mo na ya. Siyak ti makaam mo. Mayat na ito ang negosyo. Agpaarkila iti van. Nimot na naibing ti agururay iti igit ti kalsada. Sardingak man. Nanaibing, sa dino ti papanam. Ijay ile, baraw, si kanay. Lumugan kayo nana. Agpaili akmot lang. At lang amin arkilak ita. Isa na sapa akmot arimuar. Ay nawaw,
Ay, nagswerte ang matay. Makilugan man nga ron, baraw. Wala na. Oops. Ay na, agyaman barok Nagbayag mat nga ti tricycle lumabas. Itayak pa nga agururay. Masadot da pa'y siguro ang masapa na. Nangrunang kastoy ti panawon ita. Agaran ti arbes. Nalambing. Makapasadot ti agpasada ti tricycle ta. Mabasada no ko. Ewan nga ron Nalulam nga agpaisaw. At ang amin bagyaw iso akastaw. Imbaglaan at natsambaan ka baraw. Ay, ewan nga ron na. May mayat tilogan nga ibiyahe. Ta saan ka mabasa? Ay wan At ano pa'y ti may lugan na kunam. Ay, ewan na. Agawid ka din, Manang Nora. Wan Rudy. Makigidtan kayo kanya ko, Manang. Agawid at magtayin. Ay, wan man nga rod ading ko. Apag gusto, ado ti awit ko. Nalawa sama di lugan mo, apang ikarga, kadagiti karga. Ay, kit mo na, Manang. Talaga nalawa. Oh, sa dinaw ti anti kargam, ta ikarga kon. Ay, dayjay man Ada iti pwesto ni Nana Ibing. Amin ka di tinakapundo iti mismo kalsada, Manang. Wan, kukwak amin dayjay. Mabitla nga raw, tamapan ko ala ay. Rudy. Rudy. Agriing kaditan aldaw. Di mat ko na mga adar kilam ita. Ay, oo na. Alam nasapan-sapay, bakit? Masadotak pa yung bumangon. Ay. Di kag sadot-sadot, Rudy. Laglagi pam ahulugan day talugan mo. Anya ngay ti pagbayad mo no di ka gagatan ti agbiyahe. Manungaal daw adi ka nagbiyahe. Ita, sadutam manan ti arkilang. Ay, mapanak Ang naminton madamdama pa eh. Nasapa pa'y bakit? Ay naaldawan, Rudy. Nakababain ka dagiti mga arkilakan ka, numaladaw ka. Ang mga nuur-urayan da kan. Ay, wakabandog mat nga ron ti agbiyahe. Sumakit ti ubod kan sikat. Agiripirak pa eh. Ay kat ano mo ta isulaang matipagbiru kam lakay. Agbising ta ano di ka agbiyahe. Ay, huwan nga ron Sapay umadanin sa manan ti Juday ti panagulog mo. Adda ka din na urnong mo. Huwan pa'y nga ron, bakit? Kurang pa'y na dyan. Ay kat dublim pa'y ati aggagat lakay. Di ka agkampante. Tadida kat guyudan day talugan mo dita. No di ka makabayan. Ay, tiyak ipalubos, bakit? Dakkel tirigat ko di tafan. Nagut-utang aktap no adalang may down ka. Inal daw to pa yung dalos akta. Nagduduguyot mo dagiti pasayros ka. Ay katwan nga min Nasken laang apagtali na edem ti kinalinis ken kinabang luna. Tapno kayat da ka apagluganan lakay. Kapilitan Ala, bumangon ka nga ruden dita Inka manganen, taagrubwat kan amapan agbiyahe. Aldawon. Ay nawaw. Nagganas kat kaya ba? Tiyaglugan dito ka barbaro avan mo baraw. Ha? Kat una tata. Nakado ka man siguro niti arkilaman ya. Ha? Basik nga rin tata. Medyo kimapsot ti biyahe ita. Sana kasi di namin sa nabulan. Napigsa ti biyahe. Ay, kasta seasonal ang around. Uwan tata. At daragiti gundaway ang napigsa, at damat gundaway ang nakapsaw. Ay, kahit talaga kasta baraw. Lo, ang negosyo ka, kasla kamot lang makisugsugal. Lo, maminsan, mangabak ka. Lo, maminsan, maabak ka. Ha? Uwan tata, husto ti kinunayaw. Kumusta ngay mo, ti panagbiyahe manakaw? Mayat matlaan ka day, ti ko nam anegosyaw. Medyo kimapsot nga ro di taabulan na. Diyak pa yan makaornang iti panghulog ko. Ay nawaw, kunak man no kunam amayat ti kita dita,
Nang runa no adda arkila. Wala, mayat. Ang saan ba't nga rod nga inal daw ti arkila. No inal daw ko man, makaorno nga kadagaws. Kano inal daw sa amag nga dayluglugan mo akalugaran tayaw. Manungay ti singsingirom kadakwada. Awan na lang. Libre. Diyak ina singsingiran. Ay nawaw, kaano ka pa'y anagbali naman nagtulong anak ka? Ha? Singirom ida tadi damot makaaway no awan ka mangilugan kadakwada. Agbibiyahe ka nga ron. Di rumbang nala nga agsingir ka iti pamasahi na nga agluglugan. Ay, wala niya. Apay adyak na panunop ti mga singir kadakwada. Ginangganas ko matulangan tinangiluglugan kadakwada. Ay kat ginangganas damutan at tinagluglugan itilugan mo talibre magayam. Ay nagswertidan ngay. Singirak to man ngagpayso ila nanang. Lakay, at dadagiti ka aruba di ta arubayan. Sapsapulan da ka. Ha? Nay, bigbigat. Apay ka no aya bakit? Makilugan da ka nung agpaili. Ay nawaw. Ay nawaw at talaga, Rudy. Imbag numangmang tadamot laang iti pamasahe da. Nay, takit nga ron bakit? Di damot mangmangtad. Ay nawaw, kit ibagam ngamin singiram ida. Nairwam dan iti libre. Iso a pag-aayat damot tan ti agluglugan kan ka. Umay da pa yun dito'y balay. Wan nga ron. Bayan, tama niya po dita. Agsingirak matan bakit? Nasken laang agsingir ka. Ngamin, saan mat nga agandar tilugan mo no awan gas na? Aggastos ka mat. Iso arumbang laang nga rod nga agsingir ka. Lugi ka ano kas talaang, Rudy. Sakbay nga grubot tayo. Agsingirak pa iti pamasahiyaw. Ha? Ay, kunak no libre manan baraw. Ay, huwag nga rod Kunak no libre, iso adimano na kung dito'y balayaw. Ako nga min, nana, tata. Madimot ano, kanayon a libre. Siyempre, saan mo't makataray to'y lugan, no awan panggas na. Ala, di kay ka din agriri. Gusto laang mat ngagsinger ni Rudy. Ngamin, agbiyahe mat piman. Isong agbayad tayon. Iti kasta, agrubot tayo matan. Sige, manlaangan. Ay, mano ay ati pamasahi may baraw. Ikanak iti discount ata na senyora kaon. Ay, wala na. Talaga nga da discount na iti senyor. At ti bayad ko baraw. Senyor na ita. Wala ta. At ti sukliyaw. Agyaman akbaraw. At ti mo ti suklim na naibing. Ay, agyaman akbaraw. At ti matibayad ko, Rudy. Keep the change. Ay nawaw. Agyaman akmanang nura. Kasta ko maamin na pasaheros. Ala, pagandaram kit din tilugan mo, Ruday. Tanay aldawan. Sigurado nga anong ti tao ija palingki ita. Ay, wala na. Mabiitan na ito. 4, 5, 6. Nakaormong kan iti pagbayad mo tabulan lakay. Ay, kurang pa nga rot bakit? Manungay ti kurang na. Kurang pa iti 5,000. Kat, pangalaam ngay iti pangsupusok mo. Pampanunutot nga rod no pangalaki ti kurang na. Ay kat agbiyahe ka pa'y Total, manupay mat nga aldaw ti palapsan, sakbay ti Judy. Wan nga rod. Ada na pinpintas na napanunot ko bakit? Anya ngay day talakay. Basta. Isagana man kit ti pagbanok. Adda papanak. Agdi ko sa klabi. Hey, si Kamat Rudy Barok. Umunag ka Kwa, saan na? Mabiitak lang mat. Sa anak ngagbayag. Anya aya ti gagaram Barok. Umayak ko maagsingir na.
At ti singiram baraw. Umay ko singiren, ti panangiluglugan ko idi kada kayo. Ay nawaw. Singiram ti panangilugan mo idi kanya. Kunam Rudy? Wala na. Di kayag danag, ta saan lang matanda kayo ti umay ko singiren. Ha? Amin kayo ngayon luglugan ko idi kat singirag. Ay nawaw. Pasensya kayo na nana. Diyak kumamot ka taramidan ti kastoy. Ang kurang ngamin ti panghulog ko itaabulan. Iso ana panunot ko asingiran nagitin luglugan ko idi. Ay nawaw. Kung naklakit din no libre da ginjay. Saan matgayam taumay da kami malaang singiran. Addan pagbayad ko bakit? Rimor ka laang ngam addan adagos pagbayad mo. Sa dino ngay tinangalaam lakay. Ay, kwa bakit? Napan ko siningir nagitin luglugan ko idi. Ay nawaw. Imbag man, na iturad mo nga inaramid ti kasta, Rudy. Wala. Inturturid ko na talaga. Kaysa siyak mo ti maawanan. Talaga pinuskol ko na ti rupak. At least, nasaysayatan na dyan ngam ti mapanak agtakaw. At dapat nga po na, no apaya siningir ko ida. Wan matkit di ngam arig na kat imbabawim ti panangilibrim kadakwada idi. Imbag no dida kanto sasawang. Bay ang bakit. Sawon dalat tam ti kayat da sawon. Tinapatag. Addan pagbayad ko. Sana balik? Tayo talang man. Santo na maulit. Igaad kon ti agbiyahe tapno adda maurnong apaghulog ko. Maamiris mo mat nga taitan at negosyo saan basta-basta. Saan agaputa ko na mga adda negosyo kat basta sumangpet lang ti kwarta. Nasken nga agsalukag ka tapno umasenso ka. Uwan bakit? Kat manipod ita. Ikarik naggagata ko. Negosyo ka saan laang basta negosyo. Rumbang na laang mat abuyugam iti panagkagat ken panagkararag. Ita apanawan, awanen ti easy money. Masapul nga agsalukag ka, tapno mabiyag ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lay! Papanambakay, nakapilis kamay. Mapanak man ni barangay hall, lakay. Ada ka no iwarwaras da abagas ita. Naggapo ka no ija munisipyaw. Ay kit, nagsaya atin ngayon ukasta bakay. Ang mimbag adanagan mau. Abangan mat no napili lang tinlistada ang makaala. Naku naman ni Marisa lang ang maikan ka no amin a pamilya. Per family ka na. Aya,
Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tapno awan ti agriri abo barangay. Wen nga rod Bareng ano pudno day nga imbagan ni Maris sa linglakay. Sapay ko maabakay. Sapay ko mata mawarasan namin. Tapno saan lang mananagiti asidagiti dalikan ti makadaw. Ay naku namon lakay. Sige, panawang kan dito itanay aldawan. Mapana ka untadyak kayat ti maladaw. Siguradong urayan na kun ni Maris sa lengi jabalay da. Kanya ngay ti aramiden da kapitan di talikod ti barangay hall Maris sa leng. Ay na, di munda magan maray. Anya pa'y ngay kuma, kas itisigod lata No kasta, agsusugal namanan, Maray. Ay, katwan na maray. Sugal with matching tagay. Ay, nawaw. Tangay na alatamutan ti bagas ang agarata. Agawitan maray. Ay, wala, Maray. Isumat lati ko nakat. Tanay, nakuyam man ang titangatang. Ang mga nubiglaan ng tumanan ti agto daw. Un nga raw, sapay napigsa ka no ti umay abagyaw. Agawid takit din. Tadi takit maabutan iti tudod itadalan. Ay, wun, Maray. Mabit lang ka raw. Talag ti awit ko nga indisok iti lamisaan. Agawit takiding agpaisaw. Un maray. Ala, darasam nga raw. Urayan kan ditaw. Di akon umunag dita barangay haw. Dapat nagpaiso bagas nga nyawin mo. Manungay magkakilo na itabakay. 5 kilo lakay. Ay, kit mayatin Kit natong palmet lang ka day, tayo kunada per family, ti mawarasan. Ay, wun lakay. Talaga per family. Ado pa'y nga rin tinabatay dya barangay hall. Saan ay waras amin? Ay, kit yawin to siguro na kapitan, hindi ko naman nabatay. Warasan ng tumat siguro, nagiti kakagawad na, agraman nagiti tanaw. Speaking of Kapitan Lakay. Apay, at nakadiman na nasagap mawadamag. Ay na, pinanawan mi ida nga ag-inom man na di barangay hall. San lang nga dayta, agsugsugal da pay. Kadwa na dagiti kagawad na kentanod na. Ay nawaw, nagalaskat dayta na madamdamag bakat. Nakababay no madamag dayta kanagiti kabangibang nga barangay. Ay, wen nga rod Isupay akapitan ti mangirugi iti sugal. Imbis apaksyatan na kumatikas jay abisyaw. Saan mat? Ta isupay kidin ti mangidada ulaw. Ay, unay madagita ng barangay officials. Sanda mapangnamnamaan. Imbis asagsaganaan da kumanti umayabagyaw. Saan magtaday taki din inom ken sugal ti unain da. Ay kasadan tuman laang kutin Into nadadakis mapasama. Imbaglaang ang tanasabat ka, Marisay. Apay ka din, Marisaleng. Kasladay baga ma. Talagang adda, Maray. Anya kay day tamaray. Adda ka numanin sumangput nga ayuda. Ngam saanin abagas, no diket kwarta. Tay ngay awagan da iti tupad. Ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta maray. Kasano ngay ti makaala iti kasta. Mapan ka agpalista iti barangay hall maray. Mapan ka kini sekretaray. Ibagam ta ilistana ka. Isupay ti 5,000 ang maawat mo. Ay nawaw. Dakal matan 5,000 ti itada. Ay wun maray. No kayat mo, kuyugan kan. Ay, sige man nga rod, Maray. Kuyogan nakman ama panidya barangay hall. Nalalaing ka kat ama kisarita. Kan close kayo pa'y kan di sekretaray. Ay na. Kinapuno na Maray. Saan kami close? Feeling close lang. Nasken ama ki-close tayo. Tapno saan lang nga isuda ti mairan-ranaw. Ay na, ipigsa na matintito daw.
Huwag nga lang. Uray ko maano to dulaan. Yung salmat napigsapay ti hangin na. Nanang, kita nyo, adamat in-post da iti Facebook anargaay di ti barangay tayo. Ay na. Ay sus. Sabi mo nga'y apandaday, anak kaw. Diyak mailasin nanang. Amuyo matasag paminsanak laang nga agawid ito. Iso adyak unay kabisado ti dalam. Nan, kita man anak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akorbaan sa kabay ti eskwelaan da ito. Nga ato basit ti barangay hall. Ay, asidag nga ron, ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? saan ama kapag nadagitilugan? Gaputan na gaburan ti kalsada. Bareng ikatendadagang stapno sana makadisturbo kadag iti biyaheros. Bareng atatang. Maaksyonan mat siguro adagos ni Kapitan. Kapitan, apay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat ngamin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikot. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Moy, amumat nga wan bulldozer ka. Good siya. Amumaya nga the bulldozer ka. Ha? Ay kwa, sikan ati siyakon, tasikan ti Kapitan. Kat si kamatan ti mga ipambuldoser itinarga ay adaga. Ha? Luday ta kumapa nagreklamom kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Di Kapitan Boyd. Di na lamon ti maangaw. Kung kunaklangot na dyan. Agawa amkit di tagpala. Tapno adamalpas. Di ka reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang makita ni Kagawad Rosa amari sa laing. Ay talaga nga itablaang amakita amaray. Ta italaang mat asumangpit marisay. No kasta, kasangsangpit na laan. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangaldaw. Ay, nawaw. Kita nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan, ti kasta nga ugalay dagita barangay officials tayo, maray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon, maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayo, hindi napalabas nga eleksyon. Husto ka, maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayo, ti aramiden tayo. Ay, wan maray. Kahit mangantayon tanay, pangal daw magaya man. Umay kayaw, mangantayaw. Oh, makita maray. Iso pa yun ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangpet na laeng. Ay, nawaw. Naglukon day ta Kagawad Rosa. Kasla isumat, hindi naglutaw. Talaga akas ta ti ugali na day tamaray. Kanayon akas ta ti aramin na. Iso nga ita, amumaon. Amum tumeten ti aramidam. Inton sumaruno apa nagbubutaws, mara isay. Kapitan, amangan no ada ekstram pay di ta kwarta. Bumuludak man pay. Naabaka nga men. Sana balay, isublik mo la ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem. Uray 2,000 laang, Kapitan. Antoy Kagawad Rosa. Agyaman na, Kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak no bilang tamaabakak ditoy. Win, Kapitan. Di ka madanagan. Isublik nga isublay. Promise. Yala, pumanaw ka nga rin ditoy na. Tinagdisturbuan tanay. Agsuswerte ak. Win, Kapitan.
ket agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita, Kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Wing ko na lang nga Ruden. Unay kalakid din aya kapitan. No kaya mo di subra pa inton isublay. Malala. Pumanaw ka nga ro dito yan. Di nak malasad. Imbaglangan ta nasabat ka na saling. Ah, Panggap naksapay kit di aliklikan nana. ay kuha. Saan ba't balasang ka? Kasanungay ti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka matlang adagos. Ngam, saan ka na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang ka. Diyak pa'y ngamin naawat ti tupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atopad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersena? Wan ko mabalasang ka. Ngam ti pare ka, aging gaitakot awan pa'y laang ti jaski atupad. Ay nawa, di yu pa'y laang naaw-awat, ngam inyutang yon? Kasanon nga inusan kayo matgayam amaikan iti ururayan niyo atupad nana. Ay katurayan tayo abalasang ka. Di ka kadisingir asingir tanay. Diakon makapangpangan gapu iti kinaado tagsingsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Diak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan sunya balasang kaw. Anya nga na bit-bit mo nakasilupin, Kapitan. Karne ti baka, Kagawad. Ay nawaw. Otoy. Inkailuton, tapno da pulutanan tayo inton malam. Ay, iwan na, Kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay, ket. Kasi ti sigod alut-lutuam Kagawad. Aramid mapinapaitan. Aringlado, Kapitan. Sige. Ayapan nakto inton maluto, ay. Iridip ko man pa ibiit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag gustong to inton sumangpet na iti daddo mapay akakadwa tayo. Bun, Kapitan. Ringan kanton inton sumangpet na. Kumusta nga iti ururayan tayo atupad marisaleng? Awang ka di pay? Ay na, awan pa'y ngarod maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matanak ko ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado man ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y lang. Wan nga roda. Wan no. Inwaras dan ngam santa karaman. Ay saan na mabalin amaray? Masapul ang maikanak. Nga main nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayutang maun, ti maawat mo pa'y laeng akwarta maray. Un maray, iso ang masapul nga iwaras da day jay. Kano saan? Siya kun abis mo ti mapan agreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramiden da iti barangay hawl. Maitured mo maray. Ay katuan apay kit din asaan. Ibagak ngar aramiden da asugalan ken inuman ti barangay hawl. Iso adid agkam-kam malay. Sana siya tilukluk kunda. Tamangan no agpiang-piang ti langit kandaga. Kat makakita da iti adu abituan. Ay na, ijam kumantikas tang aramid mo anak ko. Apay, urayang pay laang aya ang makadanon iji munisipyo ti kastangar aramiden yaw. Tangiwat yung amin nananang. Tagtagari ka di. Imbes na di mo, nakayumat ngamin ti sumanao. Ay na, nakababain ti kastangar aramidam. Sika ti kapitan. Sika nga rod kuma ti mangidaulo iti nasayaat. Saan kit di asika ti mangidadaulo iti sugal kan inom di ta barangay hall. Pinagbalin nyo matan nga inuman kan sugalan ti barangay hall. Saan mo ta nanang? Sagpaminsan lang mo. Saan mo ta kanayon? Ay na, di kan agkalintagan Ramon. Kaya't munsamot ti maabak inton umaya pa nagbubutos. Ay saan nanang? Nas ka na mga bakak matlaing kas kapitan ti barangay tayo inton umay nga eleksyon.
Nukas tangarot, agbalbaliw kan. Tanay, nakababainan ti agwarwaras adamag. Sugador kan artek kano ti kapitan dito'y barangay tayaw. Agraman dagiti kakagawad kan tanod. Ay na, amoy umatang nagiti chismosa nanang. Nainayunan dati istorya. Oray saan matapudno kat mapanday sa istoryanan. Ay na, di mo ibaga asaan apudno taado ti makakitkita kada kayaw. Alaya, adakin kada ita. Awan to ti pagpabasulam no bilang taadadakes ang mapasamak. Di nakto ibibiyang no adan to parikot, tadi ka matdimngag kanya. Makaamukan to iti biyag mo, Ramon. Ay nawaw, awan tirumbang nga pagdanagan nyo. Siyak ti makaamu nanang. Makaamu ka kunak lang arudan, Ramon. Di nakto ibibiyang kunak manan. Asino nga iti suportarab a kapitan inton umay nga eleksyon, Maray? Ay, kat jay makatulong amaray. Saan kat atay inal daw nga aday jay barangay hall. Ngamday tamat gayam agin inaum ka nagsugsugal tar aramidon da. Ay, wala, Maray. Husto ka. Agi street votak to iti bangera partidaw, maray. Ay, wala. Uray siyak, Maray. Makita itaday ta kapitan. Agraman dagiti kakagawad na. Sukatan tayo kit di amin ni da. Maruwam dagita barangay officials. Mangibabain da. Ay, wan nga roda. Imbis apagwadan, saan matapakay babainan matyararamidan da. Apay ti dua ababoy nga adda iti arubayan ti balay, Ramon. Kan apay nga adu ti grocery iti salas. Anwam dagi jay. Panghandak to inton butos nanang. Anya? Masigurado ngamin, asyak manan ti mga bakas kapitan. Isa gimatang ako na iti pang blowout ka. Ay nawaw, kasano ka kumaan na kasigurado, Ramon? Basta nanang, marikrik na kasyak ti mga bak. Kasanon no saan asika ti butusan da? Think positive ang amin nanang. Ay na, di ka mang namnama, Ramon. Narigatan. Amangan numasaktan ka laang. Di tak ngamin kun kontrahen nanang. Siyak ti anak yo. Isa siyak nga ron ti sakit yo. Nadamag mo ka din, maray. Di anya, Marisalang. Agaw awis ka numatan ni Ramon para iti blowout na. Blowout ko na, Maray. Wan, agpartida ka no iti doa babawi. Kan ado ka no ti sagana da. Ay, nawaw. Apay, masigurado na nga tayo nga isumanan ti mga bak. Sigurado nga rod ka na nga isumanon ti agkapitan, maray. Ay, nawaw. Isupay laang nga tayo ti butusan dagiti kalugaran tayo. Kamuda mo't ti ugali na. Amuda ma't nga awan na aramidan na kabayatan ti panagtugaw na kas kapitan. Day tatijak amu, maray. Ang makaamuda mo'ten na. Adda mo'ten panunod da. No di da kayat adumuras ti barangay da. Ay katadda kadakwadan day ta. Basta siya. Straight vote iti banger a partidaw, maray. Ay, uray siyak, Maray. Padasin tayo mati babae amang idaulo iti barangay tayaw. Husto ka, maray. Apay ngay nanang. Apay ngay adidakmatan binutusan na iti kalugaran tayo. Sa balimatan ti pinangabak da. Daytan ti bagbagakken ka, Ramon. No natangken mo't ngamin ti ulom. Binagbagaan ka iden, ngam inyalang-alang mo mat. Isu agun-gunam. Nagitiawanan bain. Ore da kayo kaday kat didakmat binutusan nanang. Apay kumangay abutusan ka, Ramon, alaman. Kumbinsaran lakman amang ibutuskin ka. Ultimo nagiti kakagawad ko. Didak imbutos. Agraman nagitiawanan bain at tanod. Pag-asamanta may sa tibutos ko. Kaya't naasawan, siyak laang tinangibutos iti bagay.
Gunggunam kunakbanan. Ay nawaw, nagkasang meten ti kastoy anapasamak. Asino pa ingay timbangan kadag itinay sagana amakmakan. Sayang met nagijay. Awan meten umay dito balay. Tandada met amin na nitimbangi na partidaw. Wana, uray siya. Mapanak mat ijay madamdama. Anya? Kanam amin dagitiin pasaganam, Ramon. Dayta ti maal-ala tinatangken ti ulo na. Agnakam kamot nga taitan, Ramon. Ay, nawaw! Opisyal ka man kan saan, agbalin kalata kuma apagwadan. Tapno awan to ti pagbabawyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.